Vida zadon vask. A notre personne a chome montret pa oa engave de nilis gwele tout dandu de oa kishen aga d'orgovis. Passe kon. Oa ki engave nahe ganta Jean Mesroas. Fei e lavare. Me meus labour ama bete ganternos e klevet tout da rema ez torlokat. Agus penze va karabasen na en eus displue de peskiliop hag eo a fond da rost an ean dem ben koan en ber. Hag me eo a prez var nou an e deor vid mont da lipad an dra he. Ma meus demet undra da obar e goulen diga da piou a deja. Diga da Zakris don da jikoura hanoun da von da gadargo vezal o yame selei me ouzin ki penoz o bar o deke da o bar bilou peus demet chom klevet a neo da o bar a gou deze evili a wala yame evida bini jenze peta la varin medeon o me mercredi da var valien bar perle peta merka hag po evili ben pater hag un nave peta man o triave o chapelet a fin na eze pantoyed a boignou o mon are mat tout an traoù passe al retut a person vele rise an nilis un tammit sele de re a hedi a ben a tam karozen a he hag ben a finze oa deux nan agua l'air nervet trist tout a pa oa gavet e gavet d'or govez e lavar as dea me e poan va konstians pehet e ouez an kepenoz e lavaret lavare a sakris dea koumer da amzer a telma da alan hag a sorti nean en untol e ben me zo bet e kouskat gant de vaouez hag ne ket va regeo. Le a Zakris. Hag a Zakris sele da havelien ba per a len pen a ben peta oa merket. Man ne ket merket a pehet se. Mon a ran a houlen diga da person. Trou person peus ket laket din a pris vid a rezo bet kouskat gant de vaouez al. Le a person bete gen meroue anterkan euro men a ze pante pa oa plar vraouar laken betek pa verrugen.